Pozdrav svima! Verovatno su vam poznate kratke forme aforizama. Danas su najprijemčivije u stvari u stand-up iskazivanju. To je nešto što je kratko, nešto što je formulisano i što uglavnom izaziva smeh kod nas. Međutim, to opet ima i svoju istoriju i svoje začetke u srpskoj književnosti. Kao jedan od začetnika aforizama i aforističkog smeha u srpskoj kulturi i književnosti je Mihailo Maksimović, čiju knjigu držim ovde. To je Mali bukvar za veliku decu. Sam aforizam jeste kratka književna forma koja ima za cilj da nam prenese neku pouku, ali uglavnom sa humorističnom podlogom. Ono što je bitno jeste da aforizam, iako je kratak kao forma, nije oduvek imao isto značenje. Sam termin aforizam potiče još iz antičke Grčke, kada je taj naslov nosila zbirka kratkih medicinskih saveta poznatog grčkog lekara Hipokrata. I smatra se da je to značenje aforizam zadržao sve do 16. veka, a da se novo značenje koje danas nosi konstituiše negde od 17. i 18. veka i da to potiče u stvari negde iz Francuske i Nemačke. Ono što je važno da napomenemo, s obzirom da je aforizam kratka književna forma, jeste da se on razlikuje od izreke. Razlikuje se po tome što on u sebi nosi poruku, ali do te poruke mi moramo sami kao slušalac ili čitalac da dođemo. Do nje dolazimo uglavnom nekim asocijativnim putem koji nam sam aforističar pruža u svom aforizmu. I slobodno pričajte vašim voljenim ljudima da volite narodnjake, jer je to, brate, prava muzika. Ja, na primjer, ja mislim da su narodnjački tekstovi prepuni smisla. Vi, gospođe, očigledno ne. U postizanju željenog cilja jezik ima ključnu ulogu za aforističara, čineći ga ključnim za uspeh. Uspešan aforizam prepoznaje se kada čitaoci ili slušaoci shvate njegovu vrednost kao spoznaju društvenih pojava od opšteg značaja. Slično tome, stand-up komičari često koriste kratku formu kako bi efikasno preneli svoje šale, anegdote i komične misli publici. Ova forma im omogućava da održavaju pažnju publike, izazivaju smeh i stvaraju dinamičnu atmosferu tokom nastupa. Jezik stand-up komedije često sjedinjuje humoristične elemente s promišljenim komentarima o svakodnevnim situacijama ili društvenim pojavama. Aforizam se u srpskoj književnosti ranije često dovodio u vezu sa epigramima i nekim drugim kraćim formama. Svoj današnji status aforizam u srpskoj književnosti dobio u 20. veku, tačnije 60. godina, i konstituiše se kao novinarski žanr. S obzirom da je to kratka forma koja nam na humorističan način prenosi zbivanja u našem društvu i u okolini, izuzetno je važno da postoji određena socijalna podloga za to. Vrijeme prosvetiteljstva jeste vrijeme kada dolazi do velikih socijalnih promjena u društvu. Šta to znači? To znači da se ruše stari okovi društva, da čovjek postane slobodoumniji, da dolazi do velikog upliva ideja sa zapada Evrope, dolazi do prosvećenosti naroda, što sam naziv prosvetiteljstva u stvari i znači. I upravo u tom vremenu je Mihailo Maksimović radio i delovao. Sad, on jeste malo nepoznatiji na našoj književnoj sceni iz razloga što nije bio prvenstveno književnik, nego je njegovo osnovno zanimanje bilo činovničko. On je svoje radno zaduženje imao uglavnom u nekim sektorima gdje su ekonomija, policija i sl. A tek kasnije, 1790. godine, je dobio članstvo u Ilirskoj kancelariji u Beču. On je otvorio vrata aforizmu kao žanru u srpskoj književnosti, kritikujući tadašnje društvo i naravno pojave, tako je. Živeo je u Beču, istovremeno kada i naši drugi znameniti sunarodnici, poput Dositeja Obradovića, Jovana Muškatirovića, Atanasija Dimitrijevića Sekereša, episkopa Petra Petrovića, kao i štampara Stefana Novakovića i Grigorija Trlajića. Osim srpskog življa, susretao je i druge važne zastupnike prosvetiteljske misli, te i od njih usvajao ideje. Samu ideju za bukvar preuzeo je od nemačkog književnika Teodora Dumhofa, koji je, međutim, u svom delu obradio svega 18 pojmova.
U književne krugove ipak Mihailo Maksimović nije ušao originalnim radom, nego prevodom Ajblove brošure Što jest papa. U 18. veku nije postojao žanr stand-up komedije kakvu danas poznajemo, ali možemo lako da povučemo paralelu između stand-upa i između aforizma. U oba slučaja imamo aforističara koji ima nešto jako bitno da ispriča svojoj publici i to čini zaokruženo smehom. Aforizme možemo smatrati jednim interaktivnim oblikom književnosti, s obzirom da do pouke koju nam aforističar prenosi mi dolazimo sami, otkrivajući nešto što se već nalazi u našoj svesti. Mihailo Maksimović je svojom kritikom i britkim aforizmima opismenjavao ljude tog perioda. To je činio kroz Mali bukvar za veliku decu, koji se sastoji od 117 reči sa svim slovima tadašnje slaveno-srpske azbuke. Među tim pojmovima se prožimaju međusobno reči i značenja koje one nose, ali ipak možemo da izdvojimo nekoliko tematskih celina na koje je Maksimović bio usmeren. To bi bili moral, građanstvo, sveštenstvo, žene, paori i intelektualci tog vremena. Maksimovićeva satira pravoslavnog sveštenstva ozbiljnija je i direktno pogađa u srž problema, zbog čega je pisac bio nazivan aspidom u crkvenim krugovima. Ipak ne može se reći da je Maksimović bio protiv crkve kao institucije, ali je kroz svoje komentare dosledno iznosio antikalođarski stav, smatrajući da je taj društveni red postao smetnja reformama Josifa II. I bržem razvoju srpskog građanskog društva. Još jedan primjer koji bih mogla da izdvojim kao primjer koji počiva na paradoksu, usmeren je prema kritici sveštenstva tog doba. Kaže milostinja. Najsmešnije jest kad se za kojeg sveca milostinja ište. To barem znamo da sveci svašta na nebu imaju i od nas ništa ne potrebuju. Pa sad, verujem da je to donekle, nažalost, i danas aktuelno i zato upravo je ovaj priručnik i smešan i aktuelan i upućuje nas na razmišljanja i o savremenom svijetu i mislim da upravo zato što potiče iz 18. veka možemo da pratimo koliko se društvo razvijalo, upravo to prosvećeno društvo, to učeno društvo i gde smo mi danas stigli kao prosvećeni ljudi. Obzirom da je Mihajlović žestoko kritikovao sveštenstvo tog perioda, moramo da shvatimo da bi štampanje ove knjige bilo izuzetno problematično u Srbiji u to vreme. Zato i ne čudi što je knjiga ištampana u Beču i što je cenzuru knjige uradio Atanasijević Sekereš, koji je i sam bio jozefinista. Osim što je u 18. veku Mihailo Maksimović, da kažem, obrazovao svoje sunarodnike putem aforizama i što je bukvar kao sredstvo opismenjavanja ljudi služio u 18. veku, opet ovu knjižicu možemo da izdvojimo i kao jedno štivo za obrazovanje i danas. Zašto? Zato što svi ti aforizmi koji se nalaze tu su oblikovani pomoću mnoštva stilskih figura kao što su metafore, kao što su aluzije, igre rečima, paradoksi i slično. Evo jedan sjajni primjer koji počiva na paradoksu, a vidjet ćemo da njih možda čak ima i najviše u ovom bukvaru. Niko na svetu ne ima dosta. Ko ništa ne ima, želi što god. Koji što god ima, želi više. No, opet jednog poznajem koji ima dosta. Moj komšija tek se pre 3 dana oženio i već mu je dosta. Oh my God! Wow! Drugi primjer koji možemo izdvojiti da također počiva na paradoksu jeste primjer lanac. Govori se da čovek mrzi na lanac, no meni se vidi da samo na gvozdeni mrzi, a sa zlatnim možeš ga vezati kako hoćeš. Tako da i to je isto nešto što je aktuelno bilo i u 18. veku, a složit ćemo se i danas. Pored tih paradoksalnih aforizama koje smo čuli, postoji dosta njih koje se grade na nekom komičnom obratu i često su obojeni mnoštvom gradacije i sarkazma. Neki od njih su, recimo, literatura. Proishodi od litere, što znači slova. Zato kod nas človek već literat jest samo kad čitati i pisati zna. Od srpske literature živiti jest toliko koliko od kapucina čorbu nositi. Tako da tu vidimo upravo onu kritiku literature tog doba i uopšte statusa opismenosti ljudi i literature.
Možemo da se složimo da je Mihajlo Maksimović svojim malim bukvarom za veliku decu uspešno svojim britkim humorom i kritikama uticao na tadašnje društvo, da ih je opismenjavao i što se tiče bukvara i što se tiče njihovog pogleda na svet. Takođe, Mihajlo Maksimović je neko ko je otvorio put aforizmu srpskoj književnosti, otvorio je put satiri, a kroz taj put će kasnije proći i Jovan Sterija Popović i njegovi sledbenici. Ono što možemo još da zaključimo jeste da aforizam, forma koja je danas najprijemčivija u tom obrazovno-smehovnom sistemu, jer je kratka, žestoka, britka i uvek nas tera da razmišljamo o svetu oko nas, a nama ostaje da razmišljamo, da se smejemo i usput ponešto naučimo. Aforistički smeh Maksimovića vešto je pridobio publiku 18. veka, ali su opaske, kako vidimo, aktuelne i danas. Svojim britkim intelektualnim cinizmom nasmejao je i podučio, a ujedno otvorio vrata srpskoj satiri, kroz koja će kasnije proći Jovan Sterija Popović i njegovi sledbenici. Aktuelnost aforističke forme je neupitna, posebno u vremenu kada je kratka iskazna forma najprijemčivija, a ostaje da je razvijamo i da se smejemo, jer ko se smeje, zlo ne misli, a možda usput ponešto i naučimo.